Dakle, centar za klijente koji Agroklub razvija za nekoliko godina u cilju je boljeg informiranja naših klijenata o realizaciji njihovih kampanja. Riječ je o web sučelju gdje svaki naš klijent može dobiti direktan uvid u realnom vremenu o realizaciji onih sadržaja koji su bili propagirani kroz informacijski sustav Agroklub koji na dnevnoj razini, mi kažemo, informira jedan veći stadion poljoprivrednika. Dobili ste za to nagradu Hudi Northern Star, to je bilo sad prvi put da se dodjeljuje nagrada, odnosno vi ste prvi dobitnik te nagrade. Koliko vam znači takve nagrade, nekak priznanja sektora vaših kolega, ipak prijatelja i takvih stvari? Koliko vam to pomaže, inspirira vas da nastavite dalje i tomu slično? Pa sigurno je na neki način kliše, ako to kažemo, ali da, to je daje potvrdu da smo na dobrom putu. Mi smo u to vjerovali prije, iz tog razloga smo i nominirali. Ovo je naša prva prijava, tim nam je i draža, da smo odmah rezultirali. Drago mi je da je žiri to prepoznao i da nam je dao tu nagradu. Dajte se zapravo, u govoru ste spomenuli jednu jako važnu stvar, bavite se zapravo hranom, agronomijom i tako stvari. Rekli ste svako jede 3 puta dnevno, u engleskom kaže bez političara može živjeti, ali bez seljaka ne može, bez poljoprivrednika ne može živjeti 3 puta, moraš s njim imati neki neposredni kontakt 3 puta dnevno. Koliko to, da mi kažete nešto o važnosti hrane, važnosti poljoprivrede, važnosti nekako načina na koji jedemo, hranimo se i takve stvari. Da, pa ima ona uzrečica koja kaže da je revolucija udaljena 2 obroka samo, dakle ako nismo gladni nemamo taj problem, ali živimo u vremenima, mislim, kad moramo razmišljati o onom što jedemo, moramo razmišljati o našim perspektivama, živimo u kultu svemira gdje je sjajna hrana, znači mi imamo hranu s kojom se možemo podičiti, nama dolazi gosti, mi govorimo o 20 milijuna turista koji dođu u Hrvatsku, ja mislim da je hrana i gastroscena općenito jedan od razloga i trebamo je čuvati. Ja se bojim da naše društvo podrazumijeva proizvodnju hrane, ona se ne događa slučajno, brojni naši farmeri svakodnevno rade ne bi li tu hranu proizveli i ja bih volio da naše društvo na jednu veću razinu dim naših poljoprivrednika, ja mislim da on to svojim radom i rezultatom zaslužuje. I imate neke planove za dalje, kakve su neke ciljevi, želje i tako da? Da, ja se bojim da mi uvijek imamo možda i previše planova, uvijek se borimo kako da dostignemo te ambicije koje su ispred nas. Imamo ih, nećemo sad sve otkrivati, imamo veliki razvojni ciklus koji se upravo događa i mislim da ćemo na godinu u ovo vrijeme moći iznijeti možda nekoliko nominacija za Hudijeve nagrade sljedeće godine, odnosno za sve ono što Somoborac obuhvaća svojim aktivnostima. Hvala vam puno. Ja bih htjela čestitati mami Ružici na organizaciji još jednog vrhunskog Somoborca na kojoj smo čuli fenomenalne prezentacije od kojih će nas vjerovatno one najzabavnije ostati u glavi. Ali htjela bih da svoj publici koja je bila ovdje danas od 9 ujutro do ovog sata večeras zapamti da svaki dan možemo koristiti influencere, marketing menadžere, komunikacijske stručnjake i slične stručnjake, ali svaki dan 3 puta dnevno trebamo poljoprivrednika i poljoprivrednici trebaju našu podršku i zato smo tu večeras. Hvala vam puno.